gaaddisaati jala teessu yeroo dheeraa dura muka isaa kana akka namni dhaabee kunuunsee muka san guddisee isa jalatti haara galfattu ni beeyta. Ati hoo maal dhaabdeeti dhaloonni si boodaan dhufu gaaddisa waan ati dhaabdee san jalatti haara galfataa if gaafattee itti yaaddee ni beeyta. Rabbiin akkiju quraana isaa keessatti والله جعل لكم مما خلق ظلالا سورة النحل كيستي ربين وان اسني اومر راي قادسة يلا قادسة فتن اسني قد ايجا قادسة ادور راي نمني جلت هارا قلفتا قادسة فيا تيتي اسا جلتي فتا قادسة هجي هجتو اسا جلتي هجت قادسة imaltuun karaa deemtulleen isa jala gorteeti haara galfatti. Ilmi namaa uumaan rabbiin uume hundinuu gaaddisa jaalatti. Mayri gaaddisa jaalata, makhluuqni rabbiin uume bineensi gaara galulleen gaaddisa jaalata. Makiinaan ilmi namaa oofulleen makiinaanis abbaan makiinaatis gaaddisa jaalatan. Kanaaf hayyoonni arabaa akkana jaan الظل نعمة لا يعرف قدرها إلا من لفحته حرارة الشمس. gaaddisa jechuun نعمة نمني أدون إسلبو بدي قفتين كانني سابي خوجان خناف جتشا أبولي سخية أبولي تيتية وان قاد سدلوت سيبودا تفتهو أبا قالوا قدابو إجارو أكن دغنين سنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.